Kasengsan pertai kun nyautrap National Awakening Movement, hanya kesengi palai kalau penlong ya kejing syong kelan mengor ha Shillong, bendawa penduk pendamno ya ke personal interview ha kejing thep kam Sorkar jong kekerdan grup B, C, bat D. Ya kini kejing syong kelan mengor la penlong ha khmat jong umat sa-nam jong ukiang nangba ubadan marjan ke Civil Hospital Shillong. Ya kini kejing Iakhih la yalam da working president ke KHNAM, ba Thomas Pasa, baru general secretary uba James M.A. Neng, balawan isimenta dikit khot ke parti bat kinong kersan. KHNAM keladawa beri pynduh pendamno ya ke personal interview kumbalik ke Sorkar India ha kekerdan grup B, C, bat D, kabadi na kabentah ke kam cleaner, sweeper, lower division clerk, driver, bat kiwai-kiwai. Kelapen pau ruk ba kejing dawa pynduh ya ke personal interview kadai ruk ban khanglat ya kejing thep kam ke bemkhut jong ki menteri Sorkar, ki MLA, ya ki beriu ki jong ki ha ki te ki kerdan.